Oriamuno omlor muherwa oingangara Western Nyota TV no kusanga fuwange esiena pisanga usichuri ya lero obalera sipindi esiyoburu kingula na bafumisirie ndiaro nende abaraba sisira abadira abasinera ase kabisa belewa mambo akaria hakoguru kikabani kiendelea mumbo o mwa Kenya ndo dawo manamara amako akeri hula area mumbo ya Kenya kulomana mere amako akoguru ki kulomana benda mahwa akogulala ababaruki okurula buchimbeka chikabohane echa mumbo ambi mlubucho lwarero kumerane sie Priska Chuki nyalawanda yori na Pius Tangausi ambi kuchirisie olubucho lo sipindi sio buruki aninja kanende ma mediatrix sabasa obore valori mera kao nende siria sio banongoni kidogo su kunyola bara handi sauti aronya lono malo hawa handi si hura bara ikure rangani kosia musika yako sabambo mam Catherine Orbore mera kao nende siria isobano holi. Yes, bana nganga mwe Catherine na hawi omanyo Linda Matayos ma orwe sia kulola sa screen solo kulola nalo chirisia Ira pia ni Catherine omanyo Linda Matayos Busia County ne mira ya utani bana ngamba kipepeo Yes, and napenda mno makuwaka maendeleo hata kupanda mu yani sa CDC organization ya kila place orera ho a change orera ho address mo wabira mundu orio o mami ndindi sal hani bya sabasa orore esi ohola ni mera kao Ayo muno abaloye wa Western Nyota because ni musanga kubano na wako reading ya SNU Swahili and Communication like University alafu nendo kwa chini na kile tabu msero orio muno mam kwa kufunyaho mam mediatrix abakusira nazo kubura pole kala sabasa olule handu ingire mbara mitabo kusikirira nde chidecho abasobule handu ingire mu lubuchro musimuri dana rulani ingira sabasa kuchake lubuchro lefo kumahwa akeri kula area chimbeka echa mumbo mahwa mangi ke horehe ama kare kuruhura kwenya hungi o kwabamenyi o hula muchimbeka chikabuhani cha mumbo no kulingala mahwa kenako umwami ndinda nafukisana nasimbwe France idaho okukula mugombero okula kuchimbaka chifwe echa mumbo lakini kando ndako nesina sinela sirasi yako luwa sio sirisia erikula no erichimbeka chikabuhani cha mumbo ndaka nao mwami Henry did Imposi ya borana sangwe France renya ku orokula ngom ne imposi ya sanga system no lokubera ntado se no kabo bando kama bameru aba kusemya ya bweli bakusema chimbe kati yao anetese ya nosilamba Mego sino kunyana kwa aba nende esia mosi yefuwe kama umgombera okwa wano nendo kuna mwisya nosilamba Elu imposi kaangasia inero singise yefu nyekwe Nero kuchakira kwena kwa pasabali de ngombera amani baba ke kuna mugungu no le viano que la France le viano vide de polisi do cameso se lo ponio singise ifunie fue a mumbo no ese bueno cuando la sangare kuona msindo kama yasi no kwa para ya wala ku program no nyanda ke mao bwe mpaka uchaka kulingana pale viamo sina ndio kunyana baba no kwa kamungo efue Evinyana vya kusiwa kusiano sena amba vya chakua gaira ifu ni baba makafolingana na sivino kama dimwa nendemi kati donge na kufu ni asi na kabili kukulego kabingi kulingana ni sina sindi sa kunyana kwa kumbeka ya mumbejo siano sindi sika ifu ni kusiano sena kwa hiyo na leo msanga kumuno ni mburu endio France vanyeloda kukulego mbero ni haro
mañana no siempre puedo ver el mundo eso ya lo ponía sin diseño Oriuno machugo kama kwa kenako ma mediatrix bare kamera ya uringi siria undwandi bare uchakiro kuburra simu kuburra bila kabisa. Okay, sawa. Sawa wole mera kao tafadhali anukurachirisia. Sawa Priska. Sema kange na ngobe Beatrice kamito wangira dula munyala ndina munyekara ne ngolo ndelanga ngama kange kasiasa ndelanga ngo erida la mama ngoheri la mama mudada ngoheri mama Orio nesa ula sai ali director le Victoria North Water Development Agency Orio mnakungaribisia Orio mono Mama Catherine how endele nukusibeleza Beatrice asetole down mambo ka economic empowerment erikula erichimbeka chikabohane echa mungo ngula kuchakise mpaka sawa sobereseho machugo kao mambo kenako kwanza ndio kuona mwe tangaje mambo ka France kupara kuicha kwa dana biashara lakini vya kule sana miaka kidosi kuuliza mungu kwenye ubeko usanende iprogramu ibuti ababu hamaparo ubenende watu bakaranga kama miaka 100 kuichimbe kila siku sasa kaungo mwewe omwana ganja sana sare gaja saki mkuwani amsangana mu program ya haino new syllabus ilanja kuhusia bantu kuzihale kuba part of the development kulo omwana ne taso kuulanga ho bwengo ngokulendi ata ngokulendi wino nyala sako bantu o deka ho bantu orera ho matumaini mu bantu anda kuparo kudela kufula oyona muda miaka 40 na miaka hajapanda maona lakini maono kano kunyana kama bazari kanjire mukaka baditi creativity yana na report ndani oyona kuona sasa creativity bazirisi aka bali alresiono bila kwa kazi sina nani kuiranga badili okuya gabana befeba baada kukula so kuibila hii ngesialo siyefesi abania kunyana abana befwe mindset ichenye kidogo vitu kama makola milimo mama kola milimo omsiano wekola ni musongo nano kulinda so mundu mulala kumufuna ke busiro paka kukwise mundu development sine so industry echo kukonda bintu kama bikombera nikachi bintu sina management very manual so kunyana kuchenje ngabana befuka buha kulinge future bala maintain bala repair bali bala maintenance bali bala hongoya bali ata kubana na branch kala wenye hata branch yo bisalane mu Afrika yosi biboleka kusamba made in Busia kwa made in Kenya bidusi lakini birula western welewa lakini ukindana bana bangi befo badidi maparo kabwe kali no leva tamana high school atira ndire mwana mu direction ebinde byo bingo kugenda muno esinya huko kuna haleta hapo anje nimekuwa abantu kama ubeke mwelekeo ngesiano sikudanga abandi abakusamula ngako nukorera chipicha obona mwana 13 years aini alresese musiano sialwanyela why because sila basi imukanyira kwanyala kuchamula laboratory yaja sababu bintu bya kukuleleza lakini kwa mwana ndio leleza sio hapa amwa bamuleleza babona mukiyere bwana sinano okuna no condemned all your life bulisiru yokola you are wrong so la kama kwa few wrong things ni baanjira primary school ni bakula ni high school tayari wewe ni manager tayari wewe ni entrepreneur tayari wewe ni mundu para ngalandi kama mbilo kudaka kumboka olinda kwandikwa ngandole ba mundu mmoja byo wochman mfana kubeti mfana sima baro keba kadira si
nene buka free ya pokati hale muno Orio muno Mam Catherine mediatrix sabaso wole machugo ka kurikula ile chimbeka chikaboha necha mungo jusi kuluchi kuli France ili ndo kudaha okubukula migombera hula western amokula chimbeka chikaboha necha mungo machugo ka kurikula ile chimbeka chine chine Orio muno Priska kumenda kwabasenge babo domanyeno bonda mwisho no abase bichaba bora just naunga hasa Republic Astronomy manyalwa lyotema okusebana befo banyala kimawazo kuma paro kabwe not banyala side Western Kenya inama babila ngabo mumbo obakusia kwenye kimawazo kubera ngolingada Western Kenya ikobola kuparanga sana bana ni basoma baparanga samwenda malali nanjye nyandiko mbere mu office amajye nyandiko mbere mu kyoka na nyumba makodesina wenda kuchake ne bana ni basiri badidi kuberese elimi menowe wose onyalo koda sidusi ando monosi akukonya na makesi kao okroni ndasa kuandikwa so elimi inokonya kuberese bilai bachake nayo mapema nenga kasulu nyabo na sila basi pia sayo sisi kutangalia sana ni best business Odole mwana ni cha mnyumba kodasi kwa bantu wa Western Kenya wenye kwenda maparo kano hasa eko viongozi bakukenda iwe ile kwenye kwekesi bana basiye bana befombe no kuna onyalo kodasi sio onyalo creative wakwa nesi sio cyane ndo habu bwana odole kana ndema kwa focus ya ngomera rwani esende musanga kubera siru nisulana no cha rwanyeria Nebimu sana ndio na msingi sunasubira mu Kenya. Kwa sababu basanga afunga bantu wa Western nuko cyamanye nuko Kenya nuko namwe ebimigomera kefuki kuda France ese bajyo kolala bende bamanye lakini kukido nabo made in Kenya made in Western made in Busia made in Kakamega na bintu birusangase. But abu wali kula in general sasa sababu viongozi boss banda Western kwa elimu sebana befo kubera kuda sai ese na makiongozi ngende iweria Onana na mungi ya kane nchobala sana mfano kwa kudala yuandila Onana sambili saa 3 chechuri mungi ya kane na kubanga isimu alikuwa halano rurumira kwa sindu abundu wosi ingira achia kone umurimo kuna mponya usi anyole sende nisinyalo na umawandu wa kubera esikosa mu Western Kenya ni elimu pandu wa wesuwe elimu Mkunyaloka na ABCD, vijana kunyaloka da kunyaloka unga mgrupu sina kwa koda singu fulani. Wapama kunyaloka unga mgrupu sina kwa koda singu fulani. Mkunyalori masina na watu wa Western Kenya kwa kusia ili vya raifuni. Okironi na kabana before mta unumana hanyaloka kusabiri mokia 20,000 wacha kwa mkubera isimu mwendumere. Migombereko kiuma kudala nye ya saba kiule mpaka busia kukira ake kiche fulani. Murio muna. Nuzi mambo akikula aro kuluchi mwana mabila yuma kwa kogusia masomo kubari abana basisimbuha ndo kuringara bari abana bamarobira babalanga bamarobira lwo simbuha ndo bamarobula mu teenage stage ama bari mu youth na bari abandu bari bakulundu sai kulambe bangi bachire mu skuli lakini gulla bakanyola birimone biumu oburu kiburuo buno oburu kusirisia amaku wakalia kabusia erikula ila baraga okurula mu chimbe kachamu nijaka nawo mwami Henry did Priska ni mustagafu meri ni rase go mu raso bi umuno hafi ya mungu wasia wasifu abola nuri tulisia aro mu yo la Kakamega ya kwa ndilo kina barawile musiki ya KTN yo ya feature story ya kwa ndilo kina lugusi ogusi yena hanabando bakora mazoezi KG tone sindo sia esa aka serikali ya county yene adiro mundu no mokono ya kwa hichi kina tino chini abantu bere konyana na chingine echo bakolama KG treadmills and bakora bwenao emero mokili kyo kusibusi nuko ndende innovations kama tino bandu apa be basungu hensindu ko be bandu banyalo kusingisia kwa salamu matongolo kidogo kama ikato umuntu ne akwa isindu tese ndaponya lokakulu yacha yaponya bandu bana ne onyana banyu wala kusindu esunga ngakatara nende mediwa kabona sa Inus no sinyalo kufanya CD umasula kwa CD siri lakini sinyalo kusingisia ifuni ya mungu wao tayari ya bandu de changa sokulola abe cholola bana yola bayarisia banaria ne wisingisia ifuni no mundu
o van la no hacía una gracia seguro kalwa kwa ile mungu mpaka nani kawa mate oria ngale vile ujana kwa kule kusingiseka imbo sio kuvili kulingana kwa ile kwa kulimana ile kulimana ndio kwa bihala mbikuona sasa siaka siri leo ile kati kidogo kwa hiyo katika kwa hiyo hasa mkuunda miaka kibiri miaka kibiri kinao ndio sio kumenda mwanani ndio sio kumenda mwanani kwa ile vitu vingi bihala mkuunda ndio sio kidogo mpaka kutaka kuinga ile kutaka tu kuania mama industry sindia ejena chare ya ifuni hangu kirako gebeto da kunona ke yalo ku hane sasari hanudera ifuni kama mwero kule ndio kati ya kia halao na mungu ya TNF ruani ni echara makaratasi ke mwe kaka mnyea saka kabras ni mwe mpara mwiska yenye huu maduko wale ko sikwa kana hawasini kwa bantu wale unyana wale ndio mchele kwa fuao mchele kwa hela sawa kasi lakini wanakenda mkoka wale na mchele kwa unyana somanyele ngene mwenye bishore kwa kuichanga somanyele mwenye sina hapo chaka wale ingana ni sina sababu ya kwa wala kwa si kisa kana review mwa ndio wanda ni acha possible review ya kwa nenge ile dije the process bisi uwe the real package unalenge eloni mchele kwa kusia pengine ya kunywa na kunywa unyofu umilabila mno okera mchele kule kwa kuichanga kwa maduka kuna lakini kwa hayase atali kwa kuichanga na kunyonyola kwa leo kalani lakini uyobe kwa kwa kabila ya bara kunileka leo wani hawasukumani ndio kwa ichanga mchele kule na wana hawasukumani ndio kumanya ndio kusinge kusinge kusingize dunia ara mbele si wala mungu mungu kunya hananga nende vitu vingi vya kujichanga mu bero kuchakira abuke nao ukole mu maendeleo kulingana na kujua kusingisha kujifunia abantu babulevu niba tebaraga wa bana nesina sebanyala ba kola ye baraga wala mungu barukulanga matongo kama ka uwezo fund barukulanga youth development fund ndio barukulanga barukia bonyana kanga bani ndio ngoli elimu yani ya babona uchake kueleza mbekanda le bali bendo kuonye babelesi elimu money literacy and entrepreneurship education wale mu kuchaka kwa kama elimu kulemu kana la fawanya kubucho na kwa amesi tendo sio wale ya kuwa ya bana unity on political grounds na unity bila sio shauri mpaka ina na mjini na sababu ya baba yanga ifu abana badili ni masimbo kama masomo mengi kama pesa mamanya mbeko kechinganga chini dindidi bataka kusimba hali watu wapanga oria mno mwami ndi Mama Catherine sama tupo kao umambo kenda sana aba nikuba madana no youth kuchakulu babuha finance ishida onyela kuja ngoni funguni hata kana wale kuimbona tata tamu ngoroli bawa ndi samuda wisi para ko ngole dirira binu no bali kitala bali bachawanda bola lakini kwa muna nyonanga sisi kumi apare mudehia apare girlfriend no busy kabisa kwa pale andalido rumekandi sasa kumno ndiye kumichini arusi Nesiye senda kabendie ndaba kama niye nduula abundu wasiyeze kuberezana ko oundi mbuze ko oundi na financial literacy saving culture mubaluya babula yani kutekeleza mundu mudanda nishida muona kuko ngoba tega aboda ali 20 years 25 years 30 years lakini na kuichudira cha msokono kwa maonde boda ukubeba abandiri chuli paka ngulu niye ya mbode kwanjira takale ishida tongo no chenja taka mu Afrika ina babantu penhana kulingana na babone bwe role model kana mubali lakini nalo riko mwenye kwenye sirasi so financial literacy na jahandi equal opportunities obana mundu esisiani at 18 years abandaka deke hangu mundu esana na echa mpole okani
abona makomende amakuru nano upara ngabakuka badidi upara ngabantu besaino uchenje hosiano sifwe no why is this happening because bantu bakusibwabwe omuntu esehaye nyakandesibwa ese no kwibuna nano nanyona mwana mwana esi ate koza 19 alinda yalinje kwibuna sa na achamu sokoni na achaha akonya chikwi na achaha omwalo eyo ndio irutinye paka ngalifwa badili okukalamu at 18 what is happening no ndinda mani apart from that ubulera bana mdala no tina sinji zandenyana kwela so kwenyana windu kama nalo your program ukusia bantu bongo on how ata wanja okubasa mundu omuntu wempulo yabantu even with the little as 5,000 ata wasoleni nata 5,000 echo mundu kwa hapana ngusia 5,000 into 10 into 20 because ibuleo inamna india 1 million dola manyele ngole kusi hata 1,000 because onyona kupanda data oye ungrateful people bakupeleza 5,000 hata kabali waandise kukusia hasa buni mchele vinusina nibirula sawa vya mundu behenya basic needs kwanza koche beyond lakini nalo ngonyonanga sana chigwererena usole on girlfriend akuti kukwira salwala zengalwala wakanje otaka andi olipwa so kwenye hata financial literacy samye ngwira tibi kwa ngati PhD lazima ube fanande simbo kwa anje kupara leta omuntu ibudwa kasa lokesibwa nalo lukulele kwa kondeso kwa kufundisibwa okesibwa niyo kuda ndabo na babaniye chingo nakuletiza bali nabelese indoni okufunga kolera mwana ne bana befoka sisiani bakulibwe bitoka Rusia yala kangatina mbongo bwana mboto kwa namlisha nomuntu esisacha na umuntu esisacha yaje kuchana silibana na Sina badi saino awele mkwani bosi equal opportunities ne wanjira mwanza hata mundu wesacha abole ne bana bosi inheritance right obele mwana obele msiani they are equal when hata inheritance rights bamanye kuru lamu buha by 2025 omwana sana na malembe baba yake ya bundu ndani anyana kukola sindu siakula but normally the some you don't has on part of the family inheritance so I'm on a society so there are so many things mubali ya bekwe binyana kupande repeat ukulicha kubali babalanga imbei what if nyataye nala ya kubeleza omwana musiani watu wanasema unakusia kukunda mpaka vidonge za kukua bali kusifa what we have now the mukada on how to expand because as a woman sirikwe bila mwana usiani ni ndima so vieke sianga mnyanga nimbu and no selling family assets add on top hata no yolo wasio in future para olela ola binda bana ukicha kusubtract sinya kwa bado kusubtract mfano kwanza so that wewe lange kwa bando wako na wako la mzimu kula lakini the way it has been I'm saying akija bele wewe unyana uchengo kwa maparo kekwe wewe kusie noma na wewe kusie shima hicha heshima ni emecha abantu kadakujira so ula advertising the marketing go ililuya da unde bikomera unde sina bali kadakujira badaliva kienda pesa so kubona abantu abantu bali kudinde the very rich culture abana bebo sisi alinda bana creativity sasa kinana ula boleza lebani ya kulele ufulani elangweni Japan na tiato sefu sino sia Kenya sivoyo okuti advertise alwanye kandi badanga banga balomtesa ukina okuimba okuluze chipwe sina talent chako na benyana talent chabana bano chibwe resuscitated because at the moment chirinka buri na sahau Oriyo mno mamkata ba media shikes na biha yao sawa so velo machuo kao kwa wakeri kula ya baraka Oriyo mno Priska sie akumo siengo chakiro velo no lebana baraka unwe birimo ne ni mo sienda hera sana mwaka rokani
abasente bakalongalongala muno okwelimisa abaana nga banyala okukola abekyamwino operation bagdage factory sina bakola emirimu esenyi kyokulongalongala abundu emirimu ningi akiranga kwenya kukonya abaana beffe ba western kenya abaana ba western kenya gambeera ningenda nimbalingada lolingada siro siemirimu saayi mu kenya nga sikwana esiro sirimu bantu banisana bakonya nokwenya kutayari si bana befwe ili banyane kupiro kusiana ndokonya mirimo obukonya bana befwe aba western kenya kucha kukonya mirimo mara kuna chake bana bana basiri badibisana basaba kama bitongozi ba mufunye asiaria kwelimise bana befwe banonga banyane nyunda mirimo chakra aslo asimbuche mu school no kwekese bana banongwe kando lendo nendo ba tingusuno silango mbok management kwekese bana befumbe chora era siro kubera linga lese kwa mfano kama kunyala ndula no chamu kumulile ori normal school wenye wasina ana bora ngoli ama adwasa no kwa samu kama fulani losilingana ngodo na saya ona roho langu nyenyoba mwalimu nina size ya mlonga kama Priska na size ya mlonga kama Catherine so nyendo malumaide mwana alongwa ina nyendo na kaliasi na tano la ngala maxai wimbo siria wenyo ngale onyelala kubere iwe na role models ngamboro ni bali mode nurses odela mundu abolanga nyoba nasi na numo mubi ili in such a way that omuntu ayana hospital ulena mulanga anyenda to mbaisi ndani alala so makakalia kwenye mlingano mwana na saya mlongani alafu utayari sema na befwe kusiro sende mosino ngabachembele ngabasoma banakola process ine bakonya ningo sira ndonda muni hansi western kenya mu kenya inamba abana bahana batemonge ibintu bya technical chikosi cha technical mundu balamwe engineering ni abasiyani kwa kama Catherine yabo dasa handu ndo labwe befwe bakula toys barera bahana dolls abasiyani babeboni toka bekisa mkosi yaba ndoba engineers bandoba whatever pilots na bahana sibanyoba kwa hiyo kese bana bebahana bomimo kya technical kino milimo kya oba engineer milimo kya oba mungu IT kina bakonye sana okera na masiro kula sai okirobo dala sambo se nyoba mwalimu nyenyoba wina ne siro se abali musirumbire mu bali bandi ni buli muntu ya mwalimu kwa hiyo abantu ba western viongozi wa western ndi buli muntu wa mungu la western kwa kese bana befwe mbunyalo kada process plan kinyalo konya musiro se milimo simo and now baruwa bana bosi banasaye abanyalo yandonga bosi banyalo osoma bitabo alosa mwana uya adaye hade mu kilasi ata harwe wahia sari beramarebo abana kama okwanya kulingane kwenye bipawa sinabe nasaye baberesia anyaloba mwana kama Catherine yabo la mwana nyendo kina bilaye mwana nyenda kwemba bilaye mwana nyendo de hande kufonyi kuli bana bano kindi bosi empaji nasaye ababebo byaba kusia bacha mungwani so kama viongozi wa western kwenye kulingane lindo byoso kulingane chikosa sia bana banakola kulingane bale abanyalo kola abanyalo okola mako kebitabo bakonyera ngobosi banyalo chabaliye ba koda be okonya kwa konyera paji yabo binandu mbono mwebiye babidai yacha imberi yero yanyo nandolwa ngona headphones kwa hiyo abundu emirimo mbasaba ukole bidii kama viongozi mosi ambaye mmoja mwekala ni mrekelesia usanyota mbasaba kabisa ino ni mbosi yako nyambrana kuna dala ngani kulomana marangari kula elikula swa hakula elimu ino biite elimu yengo biite elimu yo class wenye elimu ino mo rikula le habero ni kuna bana le kula lilai kulema kuna dala kukonyera bana befwe kukonyera ba mama balingo unakula sana ngabantu ba mungo oli uno Catherine Priska Oriyo mna umler muherwa owenga ngara ya Western Nyota TV kuna wale mama kwa burukindi huko lakano alala nende Honorable Catherine Honorable Mediachi alande omwami Henry Indindi huko la hula area baluya okurula muchimbe katika bohani nikuendelea neiba haino kunuko rikula ribeo mpaka bibeo bulala
wawona banola dala fulani mosi ni kurulamo obolori ano pengine karibila ama no chia monolori omosi kurulamo mundu asangare haringa ko simbuhanga olori ma adehero musumarere iberi uhuarera we na bulala buno wakera nukukula kwa manyama sindu sio bulala ne sindu sila ingula mundu haronda hilo ndebeho abaruki banu baruborere humbwe amasomo amarikula ya baraga no yakachirira arari bulala obwawe merisi omwami Henry Ndidi Kiska ngala kusabwe yangu ndi mbole ibo sia talent wasanga wakaido mama mani waya kwa sana abana yoma ntimba musukuli mumwe efwe bino kumanya ngo timbere tujye no kubalisia nsiando sia wale ndikula mbaba bosi kuyo mtiyari fa entertainment aba mpira kozo baya sana ngala mlukongo lo banelo kwa baba ibala isa na mpira aba hapa ya bola ba kuro makofu lakini abakia kulugero kubara kwa baba yanasema manyira kwenye entertainment ya school yano no nyona basi fa kidogo no donga so ndio mtakubima edo ngabana bahabona ne no kufanya mungu nata bara efwe direction ya bulana wa mercy uko yanga bulana kudi bulana wa konyere ne bulana wa economic empowerment uno obune bulana wa political defense ulo era no ingana ngabasere ndio choko kwa nyama basere bari ingana no bulana wa kuno State Bank ujoro gwelese chini byumba era bantu bamenya amo abana ndengira mukonya bulana kwesisala siakulu bakonya ngese sala sirinda imali yawe abakonyera mubulana bwawo abo mbero kuchakira kubulana kusingisia ifuni yefwe bulana kusingi utamaduni bwefwe na habe tusia anyumanya mbwe efwe bantu bamumbo ne kusa kuongone abonera kuchako ku internet sai no reba no konya no kugula no kala search okude hiya mulumiya the marriage practices ya waluya no chake muso lakini no chomura ya rashio abase no chonyo la very detailed report onyola mpaka bakugeresie ngabakolanga ngabachaka mpaka mungu ngayole sasa mwisho na deke na resumukas abo sine fwe utamaduni wofu kwa abra orwani kwa sindisi abantu babumanya nebo ngibindi leko kukonyeranga bulala ukonye bulala wa utamaduni ukonye bulala kusingisha yefu ni yefwe aramusingisha kulio kwaba nende bintu bya kukonyera bulala wa siasa wakwende isababu yo kukonya bulala lakini no kukonya bulala wa siasa mkonya bulala wa siasa ufanasi esa mkonya bulala wa siasa ni mkonya si aina mkube kwa musika kwa silala alafu mwa maloba ni kukonya bibi so ndio kwa kupanga chiko musika kusilana lakini hango kufunya mundu werewa kwa ni arogo yangu kwa lesbo no kubwe kwa ni afri na mbusuka so ndio ni daro leo kukonya kulela kwa utamaduni ndio sio kubele kukonya kulela kwa kusingisha yetu ni yefu ndio sio kwa daro upare kurukia rugo yole kwa yangu kusugosi ndio kubelesha kwa sasa na kama cabinet secretary yao nasi yabonyero yo kusiye mwe leo kuberesia sasa na managing director onasi yobonyero yo kusiye mwe ulo ya nika woki no manda bakinyo walanga bakabana na sabakio bonyera so kabana no nyone subwe yangu kuja kama mu foreign affairs walua area wabonyero ni sande urusane sio obwe yangu konya scholarship kite kwa bantu bemwe no kama 100% ukulesa 25% ofuwe mungu alafu 25% kino hela wa Kenya wakabani kana kuchakira agwe na huko alibulala bwefu huo no kuchake huo na harukunya no kufunganya mali akaponye siasa kulugha no wala kulo risk kuchopa na the resources yana chama la campaign national ara yao kuchaso wala kutaka kulala kwa siasa kuna hesa na siasa kulu lakini kwenye huko ni sawa ya watu waendelee wani bado hizi watu wala kama la campaign national hapo ni makosa Oriomno mami Henry Ndidi. Mama Catherine. Yes, after over dearly, ne sana and the very man for loyal. This loyal leaders really. Accountability ni bakutana for us. Okulia
kusema kutana nga kodasi yakuna loko adatole musinya kulira kulwa nakaka meeting baloba sana bona mbongo ina mbidi ni mbomeletrix ni arudai mkongozi mwana wa mwana ni yani kwa chief ya kwa hapo mama kuhuluka kwa nasi nalo obero kuhale de mako kwa kuzidi bantu bakufunya hale nalo mogeranga kama mwana mu mwana akole kwa abantu bandi kwa kwa tima kusia na binti yu lakini kuna mabado kwa kusia sana mimi naweza kwenye saa ya kusia msia sawa ya msia na Angela wa Angela akamtegemea tangu kudada muda na wala kwa msidana alipa mudada yani balance na binti na kudada muno kuina kwanza kuruka ngulude kwelewa ngulunda kukonda kulie kwa njira birulile bottom up bana up down because oloba tubulana kunena kululasi nano okululasi yao mwanambe omwana ata otula samunda na haja lakini anda mabaruna mubulala kuno kubona mbukonya kulie kwanza olulasi ekiyata sibulana kanjiramu kwa unu lakini kitu kama fanya magoti mapasi ndio ile panena makwale makaunda zote hizo zikihonya kwa kwa benefit miaka 19 bali tayari ni skuli ndio university sana buma fizi lakini beonyera kama linavyo beche yani mumaono kande abana kwa daliba balandi babalana balandi ega anda para kwa mdelandi kwa dama ya sababu diandika nana kwenda kama idol obana kulenda bandu kwa hosinga obulenda musiya kwa biandika samuda anda sipaka bibe national ta muda nao ngobusi abasi basi anebemo bahana beno niyo ale kupaganga si ngai family kwanza hii family mwinya machire wina wisindo wina are very bright no wina there's so many skills no wina ni ayo kwanja kuyibumu no kuyana no kulwana no kunyola musiane anya kuyapita musiane mwehewa mkazi wao musiane mkani mwana ngolaje ebyo byazanga sa ingo nona lo lengo no chaku nalo nyola bantu kama babea babu bagoja momo amusi o bale basi sio bonanza sana bantu bakuzana bantu nabo barenga sa babangi naini benya mapesa bakuko kwa kasha inakuwa kubareba accountability ewa kwanza 2007 nisi kukundi kuna ndakugulira uhule isaino olele kosina okolele kosina ni ukutana mulole manga mbi isaino no bona bantu be kutana ukolele fulani ndabagabana fulani ndabagabana bakaire tayari ubumungi enya kubagabana no bona mubantu yabenda bakayo banyanda marachi umutese ubumungi enya eme onyola sambu manga kudo yolele status enya selile sibili ngoyenya kwenda kuke bani selile alikongo byosi mbadele ko boyali hiyo yali dabani so what sibili kuonya ta kuinyata nodi governor after every year ni kulera ko mwaka kunosa komoni sina siorele investors kuonya leo bado bali nasulunya sana kuonya so mzungu yo wala kumbele kapendela kulela wala masiri ata tena kama lakini ndio wale ndio bonana sababu ya kula nende okula kaimani hiyo sio maendeleo so kuna ndio kunyenya ndio kupafike bandu ngabakana nebe hande ngoyetetea atobechama na sababu body fulani hii body hiyo ochire ho muluko ngao ngobani mwandiki se chikampani mwandiki se bino mukodi mwanje mujebe nyolekana mwapule haye so that also chitenda ni chicha osukuneho imbegi ingo osukuneho lakini bantu tabuliza bakaba uchikodi bakaba kubindu spain kabineti ministry amerasa lakini sasa ukuona kombele kunja ya kuma ndani yabola ezie kagabana bunya dalase masuma ndani zema ekute sio suma ndani sieni no ngataro sio suma ndani sieni by the time I'm not be 10 years at least 3 factories chairman nothing kwa sababu ndio kutana kuja mwewe wenyewe badala navyo pamoja sana kama dada.
Ore mno makatri. Mama media tusaba ole watu wakao ule baba kene ko bulanya. Ore mno Priska kolon hana de bulanda sembo sianda bola lino. Siasa no bulam. Ni bioma honga bulanda wakaba bila siasa. Bulanda bofuno mnao economics, mnao siasa, mnao business. Lakini sisi viongozi yangia mbulala siasa. Kwa nenda na mfuma ba sai, kafiri ni hapo na chuko shinda sana. Esiro ni si hapo da bantu bare banga bokoyo la ndai, oyo no munesi, oyo ni mwina. Ipo sene yo worora be viongozi ba mumbo, mukulu na kukule lazima kubele bulala. Ni bulala kunoso na bana kubilora siasa. Kubera siasa sirimu siasa chosto bulala. Nori hada hata mchika kanisa hata nori ngale na mpaka siasa sibe. That is why sembo nana ku siasa no ulam. O haire, o kanyire, o kisere siasa sana kubiera ko. Either direct or indirect siasa sana kubiera ko. Kwa hivyo viongozi wa Mungu masabeni. Unaona kukusia Western lazima kuiche kubadala. Nisoma basi kwa mfano kama mdada nimefuandula. Ndengo mfuandula nori ngale saiga mfuana. Kisiasa ulisindu siemere kubera no rengala ombunge mfolko no rengala nende abasi barnabo sibali okorangala ni bulalo bonbumao ebunyala sirio kulanga kubera umuntu alokadanga sesi bigari abunge kada sesi bigari mindu ndo byose byabanala kuba kuna kula tonukura mu siasa ngasi affecta ngabulisindu unyado kula hata kimaendeleo kwa sababu yosi kama bantu wa Western. So sababu bantu wa Western kufunya alala okunde onuko amado bachiku onuko amado siasa sieko kwenye kufunya alala kulingana kusia kuyo Western. Unono mwalimu, unono ni mungu wa agriculture, unono mungu esendu fulani. Unafunya alala kuliko kusie Western Kenya. Tonela kumbea sai mbawasomi wa technocrats bongo nega yendo kusia Western ni warele wanasiasa kana. Lazima kuicha alala kuosi kama bantu wa Western kuleta mambo ya kefu kama la siasa kama ndo bachikula ndoni mbokusia kule Western kuna maparo ke kwa alala kulia kudondo kana nende chingira mbali cha kusomere mo nende ba nende kutese bali kura kasi yao dali okukesi no kuiko no wabulwa barua bantu baracha mu school lakini nyalo kupangila sindusi ya chabida isani kwa hiyo kuna na ugusi wa Western onya kufunya alala nenda rama lesa kumbosi eneo ndo leba saa cha mundu ambahaire kwa kidogo ndasaba babele sema mekuwa haya ndo saa cha na ibu mwisi Western ubera kwa cha ngale hero kuzima cha mtano kwa kati dunia bora wakubera makoti kanyoke lakini wona alishu bosi wakona ndo ubera alala kwa hiyo mekuwa haya efene leo kati na wewe ni kama viongozi uchora na saa cha bosi wa Mungu alala ili kulele Mungu ichira alala ugusie Western ni indishu mwaka kucha ni kuda Moscow mnanao ndio leo Priska bonde yo musana mundo ubeni kama sina huwa samba na basa chama mamedi bado kufuwa maparo bado na huwa konya mindset ya kulo okwani mujuri apano makosa kahaba mara hari ndu yahana na bugabyo kimarira muyiga nanga na mugobora murero ni model ya mubana mugukule mukule makule ngani mara esa mugoko ele mugoko wale kuitulise bantu banesinga ganyana nabo mama wote wataka pasingire sauti ya kuikwe hani lakini hawasili mindset ko basa asinya watu na wantu wanaenda maparo kia kulo kabaruta hango kwa nyama paro kia kula kwa chamuchwe mara bali ndio maparo kia kulo ka fubisi yake kana jeno kara haporie kwa para maparo karero mchuri nende juice ga onesa uchake boli ngana mu miaka 100 dakika hata nuko ndako president 2027 mpaka uchake boli ngana sai unisi inaweza kuwewe ukole ufone isa wazina ufone wina wano kunyera kuya na kudala ufuno uchake wewe kuonyana chimbilo sina wale bantu befwa nalala wakuonyera minimum management positions ili bena wano kwa wana wakaleo ya hapa ili fumia ndala kucho kwa campaign inyaloa rais nuku
uyakale sambu ya abantu bakwe bonyana ngukwe yangu nende baandikana na barabanda ku management position ana ndefe no rubona barabara ndi kumikara ngo mwana ucho kwa campaign kabafunyana kuko ya kwa kula mugwe yangu kunyana kusingisha matongo lako oriyo muno bayani nukura mari semba haina ba warumbara badu hauchire siri wonde daga pengine 20 endi amapo umanyire hare kusimbuka lukadoro siro luri no kusia mundu wesi hai ama no somya mundu wesi hai osomisie olukongo tama nimbanye ndo kweli sai wa mundu wesi hai na wani wehale kubisala bya bana makoti wehale mo sai ba kongo wesi kimbe kitu chiwachakula lakini ingabidi kumbelesia pengine indaenga moyo oringana nololori baria abarna mani ko kusakena ko basisi basene ruasi mpara muri kurinende abaruki besi hai abayerere okwihala muisala byene byakulwabo okuyinya makoti abari kona chindole akubi hamna chakana wa heno mwami Henry ndine swali yenu fue cuando mungu ko haba nende we yango ocha kira nyuma ari ulalo ko nende mama video odiambo waheta kwa nende Christine mango bona mama wa merla ambo ko heta kwa nende Mary mase nuko wala musisala specifics yo ko wala maazuna sala shawine me abe na bonya bakujenda kucha kirapo okukola kaguzi we no kubali ingana bahawire na akunyana kwa parambwe kaba hayo ageresi we mani banyeloka nanga bano bakona nibire mwe bati wo kukola esa kera ndo bati wo kukola nisina ye kunyaloka onya bakaye mecha babene ndi para tofauti nendea abo baria ili ogwemeresi gwe abantu bese kai utake kuingira mu myoyo kyaba urukorera mwe culturally muja mia kurulamu isabatia kwa society ilingana ngalo andebesi saa cha muno aro kuyana kuno kwa mama bengire kumesa kuno ne simu sia amani bachakanga ne bari yasi kudoku ya especially sababu mosiene especially sasa indisha basa cha kwa na basa ba abesa kai mbere bakonde kirindu nendeipa kulone ngwana musacha ya lero umuhaye unoyenje ahore mprimo bilayi okera kumusacha abere abantu batatu maparo kena ko obona kwa fadala kubene ne mama okera kwa habane nende ndabese sacha no ingala kwa mfano musi yasa sebutula wale watu bili no ingala eso pamoja ndio kwamba sema hapo mama Mary Masti ya rera temo kwa ndirimo lakini hande bamufunya se bata kusingisha basacha no basacha ni abadere wesikia msina bako sari imani muweleze mkomo aye kose pengine badahoi ganda baada ya mama na musacha wetira ano kukuja basacha makuna kunya kwa haya so mundu yosi nani ndo kwea abere wese haya abere wese sacha yehonyere kwea ngobo okukora bantu berimo ekinyana kiyamberesya mani aba bibeikora okulingana kwa bantu baina hiyo banyaloko onyesya muno okera kwa bantu baina ile higi oriyo muno mwami ndini mama Catherine ndo mwana muhana munyumba kuko gera mweme ili nano ndahaba musiasa ndahaba corporate society ndahandika ko ndahandika bantu ne mafide nge ukula isailo musele kweka yabandike ili shida iluo onyona abantu bapangira bahaye ngabala kusia ko ngabala hanya basacha tuma bolanga abantu besahaye bale kusia bale ko belesebwe opportunity no we had a community or let it is wrong. When everyone was high to Benny, we walk for it. Not for anything. But because the thing that was here, the people who need well. And it's a ninja Musia platform, who don't know Manchanga Galida. This is the manga as a woman. The manga Alida. Not so that we go around from the beginning. But culture is when
ngabakuni kaza ngomuntu ezihaye tayari ni bibi omusajja no muntu straight wala bolo ingenda nalo sindiko dingereno ka ngomana sana ngomeinji kakoli hole meaning umuru kwa umuru is high according to how they see. Jana in a particular way, or Jaha in a particular way, we had in a particular way, or in the sort of this direction. Lakini watu walisema hata kwa sukuli wakaenda kumbiana mno ni wale sasa hizi kubesa creative ndio sasa kuna wangu so hapo aka equality kazira le mto watu kama national level lakini kama hayo reality ndio ndio abanya haisi duka hata tena ni tanga le mbembe bibi tena kwa nao mungu mmoja kwa mtu wa akubila somo ndio hai kula bilibukula miaka 20 lakini persistence wenele hapa abanja kwa mange rupiwe na gavana babo Lawrence Mutua banogozo babeleze goza into equal opportunity fair ground witende biji kama paka bobo wote sabu debe bana badingi bakana bakunda baboni boko hane sisi bakaya kunyanga nani yate hata ngara yote lakini yate makosa yate mpaka yo dai ona so the health condition chabakai in a risk like mbono yola mwana mhana 16 years ani umwana mbeli 18 years kubiri by the time ali 30 anda bana badano sita yani dream yake yama kwa okaada to umureba mwinya kubasi ye bila amlaja na mimi nyasa ndio yadida gasiano siku so kwenye abantu kwao tuweze position tena ambapo kwa kanyola sasa kumelezwa you position make a necessary noise abantu kulinda abantu bakiri mkono bakwireo abaje banoko sati ndibenyanga babonanga potential mwe weni behera by giving you that means so that the body bata body odobele bezina bakupeleza so kunyana kwa position so that on merit kuchayo mkulo kukezibwa kudirai kulwa esi akunyana kwa nyata ndirai apana mbaba anazali tiki nini yako leaders our flower guys anywhere mbulu ya wewe so kumanya kuno equality constitution bani kirabila hii kandi kuinyata biule 50-50 apana mbetu tadi mwandadi hivyo haba why should it be that you want to tayari the whole nation should be embarrassed atadi nyeti 50-50 no nation atadi nisina tayari kufini rwe so kunyana bantu betakaye kwa position in a manner if gana daba mbisisacha deputy abe ubihasa video sapaka asi kandi hata ingo baba hano nitita leo mama ori ninyako na biashara ino ne ninyako yo idea kwa sababu kende kudai lakini umeonana na mundu esisacha ndama pesa ogole si so da kodona akode bituko na pesa kwa hapo hamuwa ya kama ndio lakini kwa mtumba na badala mkulindoni 100 mbaranga kole kwa sababu alipendele mapesa alesa mapesa kwa mama kole sindu na yanondaka accountability onyole musina mu biashara chini mwide chini lakini viziri equality mubekana okonda double efforts okumeka sense anywhere ezeni ya kundo bale mata mu ground mu politics ndakaya masa ndiyo ko ni lelo kundanya ndikire zinda de banga ba marriage nano de bange ni bare banga ko basacha nano le at ndiri kwa president omundi eche na ndira abakupacha kumbando kana ni kuomera nano there are so many things the mwa mbele ya mwanamke noyona vikwazo ni vingi mara ndekubeni mara mfanya ulimo ndo kubana wale namsa achabile ndo kama naonano wa mara kubira mtihani haba bado equality bimaani sasa equality pana theory lakini pragmatically ni nini ndio
Ore unawa gati mama Beatrix. Machungo kwa mama Beatrix. Ndo Priska. Itosina mbere yandagola kena kano. Ninja kamboro nge eridana numpai. Anarudala na bakukeri. Niponya kukesta kukasiasa Catherine habola mani sana. Dose ni wame dara wena. Kulingana haya ndio chama kwa okonya misala okonya kwezi hata mwestani tena babalingana kama sindusidonya ode kuramunda wala abora musacha we ora kalwa chiro musiasa onauka binonelea onauka nisina omuntu run straight forward ati musiasa sachiro musiasa anadongana run straight forward not straight forward na sanya longa mbolo straight forward whether we fungile munyumba moriye na onabasa straight forward so if ya mburuki abere hobange wa mungu nende kenye inamba mbasa bendi kulingane bomundu anyaloka dasina kulingana bomundu no musacha ama nuhasi kubera hamkule kwa mfano kwa ibunge sai mokeni nini ngane mbunga kwa ya kole sindona kahawa wole mbandu na kuyana chingumi mbunge mpya mbechanga sana kwa wanyamuro kwa umuro kwa umuhasi senyenda kwa konya kubera nabona umuhasi sanya no cha mbunge mule sanya no cha parliament bamani se amo kirimo mno kindi ko hasanya lokona eki yango lo bene kiritima mimi mbono kuyana okay baro hasanya lo kuyana sinya lo kuyana lakini yesela lo amanile abantu konyaranga so mnakole la muhasi ngweni uriani mnyonge sanya lo kala bibindi mulingane bomundu nanya lo kala sina ngakutenda nkusaba chikura chino lingana ngo media lo sina lingana ngo kasi nanya lo kala sina na kulingane historia yo mungulia mbeleni una fast ya haba mungu kale wa kwa kokosi kama sani ngenda ni saba aba la hasa brahano mano webinya la kubera kakapiga kwa hiyo ba pia andira dia ngambeta na dia mundu ni influence ya kwa kesi awane iko tira tangana we bomo sanya bwana kwa hiyo ni maana kwa la kwa squad start sinyanga aba basacha wa western abasacha wa mungu basaba bomulingane bomundu anyadoka na simu kubera kabudana bakubodanga buno economic empowerment ya kodanga ino abahasi banyadoka na better than basacha eno murre bilai Obera no lingana akamubile mwese ndakora benge nono department sihendo ne bahai chipana gida isana na hata urufunya yawo wakachaka wahada mama kwa ka mheshimiwa mbele asema kwa mambo haya wanono wakati no awe kujulio jambo bako da birmo utsosa cha bengira mu iboba wa efwa ya 1960 kuna okele haya wanono wakola choma mechi so na harumi cha kwa video kwa sina nona le ni kwa sababu kwa ile takawa haya wakola ndio ngomile chama basi ya mheshimiwa Julia wakola today kama sababu isema ni ndio ile mase mheshimiwa akola kanda kaendelea kwa siasa saweno mchana sema kibuti la kama kabisa kwa haya ndio ndio ngala Buku ya kwa ndo ngwangu ngapana na kumero na umero sikunya ndo kwa tafadhali abasacha ba mungu basaba urubere se na pasi kubera au ni plana mpana kwa sababu nyumba kuiko achade hege kula na kuiko ngabana ndemira ngabana bombi kuli basina ngam kwa sababu ngada kubelo loro nisore hana nimeka 12 na shaka kuibule sio ngira school ndio sasa kiongozi ese sangara sana ndo leba Rwanda as a country even mbali at 61 wa high was 61 na wasache bali 39%. So ndio sasa somo sikuona sai na sidi lakini rate ya programu sikula very fast. Ndio ngada kama ndio ngada ile South Sudan ila mwana masia women why kusinya abantu wa western ama abantu wa Kenya sikulingana kwa that perspective. Kwa hiyo mbakisabani marisa kukena kana pro ringana Bono the late Professor Wangali Madhe, being a roller coaster chair,
chapu nyalo ndio msinya kwa kama medi wanaona kusanya kwa basi ndio mrudi ngade kama ba amefua western amefua kwa ngada urukati na kulia tumini pa muriono abaye ebihabikire sabasa kubole mahoge ko kamarisia kumba haichulia rero mwami ndindi kuibikiri mako kamarisia ulolo bucho lichulia rero ndio sana sabata mahojiano kati ya Chief Justice Mkenya hata sasa ndio kuondoa mhaya ukule hanutema kwa bora ndio mhaya kwa sababu ndio ndio mbure kuna sindisha kenos akulu kabore kata ne na mnyekera mara na mnyekera manje hapo ndio mwibuso wa kana bandi wa hapa basi yani sasa ndio kwa mara ya yenye empowerment leo kwa sababu kasa leje wao ambili ya leo president wa kwanza mhaimke so we yokutulisha abantu ba Mungu we ulingane chimbo sichifuniye kwa muno ulingane chimbo sichana cha kwa kusimisha ifuniya Mungu wewe unaenda kujuzi huo sio kwa kunyana kuira hewani ngaba asiye kwa majirani ke fanya nobali unokenda mkende ina mponya mekanika wa mtoka no konya musoni wechi nguo no pamani no konya ngo iyo tende kwa mwe ya bila hiyo ni bantu kwa ndia fanya ile ano no niona aliambia usuja ko usijisi hapo skills che fundo ya konya kujuzi kwa kunyana kwa homu kunyana kwa ndio Mungu na kumkudia yeye ndio kwa hamji ode kama kwa ndio ya kukonya kwa kujuzi kwa kunyana kwa ndio technical skills echa bahabola ne esiano sichana de technical au bosi utaka kukonya bana baraka befue mapare maparo ka technical kanu ni waka kemo financial literacy ama money literacy ichake mapema orio mno ama Catherine hapo kama Marisia sasa wala sababu abantu tubeni nzenda afini wala ni miongozo lakini mmefahamu wale changa au sana hata bale hapo baona lazima hata wala kabisa bilikana bantu beni nani babebantu bali meso ni babone nuko bidilea wezina miaka kila ndio tukwenda soko na siku sosi nyumbani ne abantu ndolesa wao babelese we within 1 year or 2 years niba nakuja kufikira kwa hali takdem kabisa ubasongo kusukuma because nebo kumia ndabana befobene so ishida nimekosa befobene nebo kwa encourage obusikini na njongera kutini ndali masikini ndalo dayo tinya wao karuhani orio muno mama dia tuzama kwa Marisia eni Mario sianda saba abantu ba Mungu bose mwe kurema paro ke fwadala ili kunyalo kusia western urengano tofauti chepecha siasa khana basaba muno muri kumalo kubachikura kurenga kwa siasa kano kufunya alala uchako panga mikakati kikusia western Kenya sio sinyondo la kwa baadhi ya pole bantu wa western Kenya ngakendo ya boda uri na simu kwa ibora nasio mkenya muno ndo la la western na identity yao ibona simu fulani nebo bine kola nukurele kando tofauti chepecha siasa nukurele kando mbali kufinyana dala kama abantu ba western ne ku issue ya bahai ndasaba abantu befu ba Mungu western Kenya ngokulingale bana befu ngabana befu kuno ko balingale kimaumbile bono musiya nona mukana kulingale bono anyalo ko bonsia ama unuka anyalo ko bonsia ese kama megini Marisia ngana kama kiongozi ngagenda ni sawe kura kunyala saba kama kiongozi sindio saba kama mama sindio saba kama muhana sindio saba kama mpasi sindio saba kama kiongozi ni Henry ndi kusaba lero ngorula mu studio muno kiongozi banyaga bosi beche bambe support nukusupport bahaya bosi na vijana bosi equally mugustia nende western nende Kenya hapa Muriyo no kunyola bera na funduchi wala ni Mario wala wali Henry ndi lero nyora na kumwele maji Nula comment zero nyora kumwele maji bari mwe wa ndere
kutakirikisha kuna jiba maswali kwa kurureba ndaba nende omwami Henry Nindi alande honorable Catherine Omanyo nende honorable Mediatrix wale kwa amakwa keri hula lichimbe katika bohane echa mungondola musaba kuendelea nimba haino wiki icha bamusanga limba haineo kuchakora kuno mana badere kuna babora mbo wiki icha milimo kibi biseka wabino kuna mana marasi umera nesie Priska Chuki esipindi no buruki ingangara yao ni Western Nyota TV ebindu bichenjanga ano niyo